Jati Calawak Group anu lidihna di Kampung Citeu. Sebelah stek yang mungkin apa tuh surang hariringan baik kesumpurinya. Simakan.
lain di kacamata ini juga penyanyi dangdut ini Tuhan Asep Iramanya Andur kan itu bisa ya lagu itu sok ayo orang kawitan oh berani apa lah Bismillahirrahmanirrahim can cekelan lo kena cekelan so kecil so lihat aduh naga gina seulusik biasa so ya so alhamdulillah pangku aduh alhamdulillah aduh gitu ya Allah so cari lamun ke susunatan biasa kalau baduin so ngarah dicecep kubu aam so bayangna daripada yang lagu tah ya abdi menang namanya di jalan Manawi biasa